Kado bagi hantar ang kasong tolong apa si media portal tahuan teman coba perlu lalu nanti teman keham kena keham apa sini tu nanti teman kepan angkol pen ke kado bagi karbeng long ada teman itu kapacini di kantung kelakusan hello karbeng long non kacari natu asap so kapapi hok sidokanya nasi ini tu all karbeng long talenhan society pen la osomar teman competitive mind ke pa bangki man sini itu all karbeng long competitive talent search exam ini itu non labangso ciklo conduct pon ipo ini itu labangso exam conduct pon nang ko kathige labusan hello osomar to game ke batu ni game ke batu la pen ge kicho drugs mate ni lahai pensi apor cipadam nasi competitive mind bang kom iksong suppose ini itu all karbeng long competitive talent search exam ke conduct pon pula tan competitive mind nya pada jipano lapen ke labangso competitive exam abang ke ini tu non November ciklo si conduct pon po labang ke 30 November ladak exam center bang ke ini tu Rengbonghom Higher Secondary School si thik pon lo lapen ke labangso exam along eligibility like from class 6 to class 10 to masih itu non market pening ni kan bangke tipon lo last date of registration bangke 25 November 2025 lapen apor bangke 11 AM basi cheng pon po lapen ke labangso competitive exam along ki undo na tu pan nitong all karbeng talent society pen nitong scholarship yes money prize nitong thik pon lo lapen ke labangso platform pen abangke topper teman abangke national talent search examination ang tamelang tong yung si Charlie Dunji matelang tong Pidunji yang pinji betel labangso talent itong all karbeng talent society pen sponsor pidun po competitive mind parang yepan lahen Bangkoan mansui la pangso scholarship na tumar pathi pondolo no cheng sing class 6 to class 10 an nasi mane the first second third dopo class 6 tani dopo class 7 the dopo class 8 class 9 class 10 an dopo lapen ke aku every class itame consolation dopo bangkep every class itame bangkep class 6 tani bangkep lapen ke up to class 10 an tami bangkep an ke consolation prize tami thik pon po Ante lo bangso lo nali ton la so form na fill up din kan somar tong kosong si claim nang kola so puthan o somar to ini nili tom nitoma team pen akas team pen nitom school visits tami nitom dam lo dam bom lo pen ke kitam nitom more than 40 school visit lo da lumbajong ang kan si penang mang itom visit on chalo sitame all karbeng long student na tong phano lage nitom all karbeng long nitom visit and edelo apor ka dure pen job ni stane lage all karbeng long si most welcome no la pen bang so competitive exam ke lage only for the student of karbeng long district la pen ke akilo pen tong bang ke form nitom online si pothai po through whatsapp sitame through email kusani nitom pothai po la sorting men si nitom apom bang online si receive po plus nitom admit card sitame itu online sih ipon poten di 6 November pen syllabus kira ini lagi English grammar pen 25 marks lapen science pen 25 marks general mathematics pen 25 marks lapen general knowledge pen 20 marks general knowledge ar loge bangji lagi Assam history bangji Karbeng long history bangji lapen Indian history bangji lapen som tho bangge essay writing the 5 marks bangji lakado go pangum pen total marks 100 bangji 100 doji lapen question pattern lage multiple choice question MCQ si bang diponji lapen la class 10 atum phan especially class 10 atum phan atum HSLC question pattern si atum select ipon purpose mathalo lapen an pada dolan exam center lage Rengbonghom Higher Secondary School long si kado banji masi kado go be interested student lapen form ki fill up time atum antame hadaka por 11 AM ben se exam start kon po lapenan part में exam date bangke 30 November Sunday ni si pathi ponji
result bang la 30 November exam jut ada phi ni thom ban ni phi dai la checking up on paper checking up for NG tapi dah so phi ben ni tum Facebook page doji all karmi along the han society dah so Facebook page long ni tum update igi comment tu si piji ma lapen na phi admit mentu si ni tum paklan bonji ma mentu si ni tum pi bonji ma tame dah so page long si ni tum paklan bon tu Bagaimana kami lasik kacung kantung laso platform na anutin si kami isi contribute lapente isi future han kamatha pen anutin si kami osomar kan nagache toyunji kan si kacung hindi tu doan pen si kami future kan anutin si kami matha pon henang kusi kaduka vepanta kacung hindi tu mahin pen